Lepo pozdravljeni v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Včeraj se je v New Yorku zaprla razstava Tower the Concrete Utopia, Architecture in Jugoslavia 1948-1980, se pravi proti konkretni utopiji arhitektura Jugoslavije med 48 in 80. Razstava se je odprla v juliju in bila na ogled razmeroma dolgo. Velika razstava s 400 predmeti, ena od razstav, s katero Muzej moderne umetnosti v New Yorku želi poupdatati in popraviti zgodovino svetovne arhitekture z fundusi iz držav, ki so bile spregledane pri obravnavi zgodovine 20. stoletja. Skratka, velik in pomemben dogodek za ta prostor, za celo regijo, za celo območje nekdanje Jugoslavije. Dogodek, ki prav gotov se ni začel s to razstavo, to raziskovanje ima že neko zgodovino. In danes tukaj pravzaprav na nek način uradno zapiramo to razstavo, ki je bila prav gotov na nek način prelomnica v tem raziskovanju, tudi tu v Ljubljani. Z dvema pogovoroma, z prvim, na katerim se bomo pogovarjali bolj o arhitekturi, o sanjah, o pozabi, o uničenju in o zapuščini te arhitekture. Gostje tega omiza bodo arhitekti, raziskovalci umetnosti, zgodovinarji, ki so tudi sodelovali v toku priprave same razstave v okviru regionalnega kuratorskega odbora. To bodo Tamara Bjažić-Klarin iz Zagreba, iz Inštituta za zgodovino umetnosti v Zagrebu, Martina Malešič iz oddelka za umetnost zgodovino Filozofske fakultete tukaj v Ljubljani, ki je tudi koordinirala pripravo gradiv za razstavo v Sloveniji, Lukas Kansi, arhitekt in arhitekturni raziskovalec, arhitekturni zgodovinar, predavatelj na Univerzi v Reki, Maroje Mrduljaš, arhitekt, raziskovalec Fakultete za arhitekturo, urednik časopisa Oris iz Zagreba in na nek način tudi eden od prvih pobudnikov tega skupnega raziskovanja zgodovine Jugoslavije, in še dva gosta, tako rekoč od zunaj, arhitekturna kritičarka in teoretičarka dr. Petra Čeferin in arhitekt Boštjan Vuga. In potem po odmoru za kavo še drugo omizje, ki ga bosta vodili kolegici Beti Žerovc in Sanja Horvatinčič, ki bo potekalo na temo spomenika, spominov in današnjega odnosa do tega spomina, v katerem se bodo gostje Aleš Gabrič, Lev Kreft, Oto Lutar in Svetlana Slapšak pogovarjali pod njunim vodstvom. Preden pa začnemo pogovor, bi poklicali v ZDA enega od sokustosov razstave, Vladimirja Kuliča, ki nas čaka na liniji. Vladimirja smo prosili za kratek nagovor ob začetku tega pogovora. Zdravo, Vladimir, pozdrav v Ajovu iz Ljubljane. Evo, mi smo započeli konferenciju, juče je zatvorila izložba v New Yorku i danas zatvaramo izložbu tu u Ljubljani. I voljeli bi te zamoliti za kratak nagovor na početku konferencije. Dobro jutro, u stvari dobar dan, ovdje kod mene je rano jutro, tek je 8, pozdrav svima iz Ames, Iowa. Nadam se da me vidite dobro, ovdje je još uvijek malo mrak. Ne vidimo te još, ali odmah ćemo to popraviti. U redu. Evo, u redu. Dobro.
ne znam da li ima dovoljno svetla, treba li da upalim svetlo, nije se još sasvim razdanilo ovde. Dobro te vidimo. Aha, u redu. Dobar dan svima. Hvala veliko Mateuš i Mao na organizaciji ovog susreta, ove konferencije povodom zatvaranja izložbe. Kao što znate svi, izložba je sinoć zatvorila vrata, poslednji posetioci su je videli. Ja mislim da niko od našeg organizacionog tima nije bio tamo prisutan jer smo se svi već raspršili na raznim krajevima sveta. Većina vas je tu u Ljubljani. Izložba je imala svojih 6 meseci, što je neuobičajeno dugo za izložbe u Muzeju moderne umetnosti. Međutim, nekako čini mi se da smo se svi već toliko bili navikli da je ona tamo, da bar meni to zatvaranje dolazi onako sa jednim dosta melanholičnim tonom. No, kao što smo već, čini mi se, više puta svi zajedno zaključili, ova izložba nije kraj. Kraj izložbe nije kraj. Ups. Da li me čujete? Pokažem da veza nije dobra. Sad te čujemo opet. Aha, dobro. Dakle, ja bih rekao da izložba nije, to je zatvaranje izložbe nije kraj, nego možda tek početak jednog novog ciklusa rada na istomizaciji i tumačenju arhitekture Jugoslavije i da ona je možda dala podstrek kakav teško da bi neka druga institucija mogla da. Kao što sam već rekao, čini mi se pre nego što ste mogli da me vidite, Mateuš i Mao, velika hvala na organizaciji ovoga događaja. Mislim da je neobično važno da se ovaj moment, bilo da ga posmatramo kao početak ili kraj, obeleži i nekakvim konkretnim susretom, tako da sam vam neizmerno zahvalan na inicijativi i na organizaciji. Vrlo mi je žao što nisam sa vama u Ljubljani, ali ja sam se tek preselio na novi posao u Iowa, na Iowa State University. Danas nam je prvi dan škole za neka 2 sata, 2,5 sata. Tako da ja nažalost neću moći biti sve vreme sa vama, ali ću se potruditi da ostanem čujem bar prvi panel i koliko je moguće učestvujem u njemu. Svi znamo kakav je bio prijem izložbe. Čini mi se da smo svi donekle čak i iznenađeni pozitivnim količinom pozitivnih reakcija, što možda najviše govori o kvalitetu same arhitekture koja je bila izložena u Njujorku i koju smo svi zajedno tokom 3 godine pokušavali da prikažemo i da je promovišemo. Mislim da je jedan od razloga za tako topao prijem izložbe i njen društveni i možda ideološki i politički, kako se kaže, prizvuk, naročito u današnjim uslovima kada širom sveta vidimo jedan zamah ekstremne desnice koja dolazi na vlast širom sveta i nekako briše tekovine i antifašizma i
nekakve društvene solidarnosti koja se gradila od Drugog svjetskog rata, ne samo na socijalističkom istoku, već i na zapadu. U tom smislu mislim da je izložba nekako došla u pravo vreme, da možda pre 3 ili 5 godina ona ne bi bila tako prihvaćena, ali danas ona ima odjek, čini mi se, naročito u mlađim generacijama koje su možda najviše i pogođene aktualnim društvenim i ekonomskim problemima i tim jednim zaoštravanjem društvenih odnosa posle 40 godina neoliberalizma. U tom smislu čini mi se da značaj same izložbe nadilazi i naš region, nadilazi promociju arhitekture nekadašnje Jugoslavije i nekako donosi jedan mnogo širi politički značaj. Izložba je otvorila jedno potpuno novo polje za jednu globalnu istoriju arhitekture i u tom smislu Jugoslaviju možda treba posmatrati kao prvi korak u otvaranju i istorizaciji arhitekture čitavog nekadašnjeg socijalističkog sveta, dakle istočne Evrope posle Drugog svjetskog rata, ali i mnogih drugih krajeva sveta u tom periodu. Kada pogledamo knjige iz kojih smo praktično svi na neki način učili istoriju arhitekture, one velike preglede moderne arhitekture, praktično da nema ni jednoga kome je istočna Evropa i posleratni socijalistički svet prisutan makar u tragu. Taj svet praktično ne postoji sa par izuzetaka. Ima negde Tafuri na jednom mestu, čini mi se, piše, eto, Sovjetski savez, istočna Nemačka, grade nekakve svoje nove gradove, ali njihova iskustva su potpuno neprimenjiva u drugim uslovima i taj prikaz ima gotovo jednu negativnu konotaciju. Svim ostalim velikim pregledima moderne arhitekture ovaj deo sveta apsolutno ne postoji. Mislim da posle ove izložbe to više neće biti moguće, da ne samo Jugoslavija, nego i čitava istočna Evropa, pa i jedan globalni pogled na arhitектuru nesvrstanih i čitavog sveta koji se dekolonizovao 60. godina, da će to morati da se uzme u obzir kao relevantna arhitektura, da će konačno morati da uđe u te preglede moderne arhitekture, jer ako iko ima moć da to postavi na scenu kao nešto značajno, to je onda MOB, kao ta institucija koja je ključni arbitar arhitektonske vrednosti. Utoliko mislim da izložba ima, kao što sam rekao, jedan mnogo veći, mnogo širi značaj nego sam vezan za naš region. Međutim, ono što izložba sigurno nije mogla da uradi i pouzdano nije ni uradila, niti je imala za cilj, jeste da se sada sve te konkretne građevine, opus individualnih arhitekata, te različite kulture arhitektonskog projektovanja, da se one zaista detaljno interpretiraju i kontekstualizuju. To je nešto što nam svima tek predstoji. Jer to upisivanje u nekakvu internacionalnu mapu i jedno uvereno argumentovanje, argumentacija da to zaista jeste vredna arhitektura, moguće je samo
nakon jedne velike količine napora uloženog u interpretaciju i istorizaciju arhitektonskog nasleđa o kome govorim. U tom smislu ja mislim da izložba zaista jeste pre početak nego završetak ciklusa istraživanja. Ja se nadam da će kolege i prijatelji sa kojima smo sarađivali poslednjih godina, sa mnogima čak i poslednjih 10 godina, ne samo 3, radeći na različitim projektima, nastaviti to što smo svi već započeli, a nadam se da će nam se u tom pridružiti i mnogi drugi. Ja već govorim, čini mi se, blizu 15 minuta, zato ne bih mnogo više da vam oduzimam vreme i vratio bih reč Mateušu da nastavi panel uz jedno veliko hvala svima na dolasku i naročito Mao i Mateušu na organizovanju konferencije. Vlada, hvala ti. Kaži nam još, puno smo razgovarali kad smo se vraćali s otvaranja, na avionu smo imali vremena i pričao sam i o zahtevnom procesu pripreme izložbe. Znam da si nam puno toga već sada kazao, ali na kraju samo zašto je vredilo patiti? Pa dobro, da, to jeste bilo 3 godine vrlo intenzivnog rada i onako jedne, čini mi se, konstantne anksioznosti koja u ovom slučaju nekako kulminirala sa otvaranjem, jer u to vreme su se videle nekako, meni se činilo da se vide samo mane izložbe, tako da je nekako došlo kao veliko olakšanje činjenica da je prijem na kraju bio tako opao. Pa kao što sam već rekao, mislim da je ta medijska moć koju MoMA ima, na sreću ili na žalost, ja ne znam da li jedna institucija treba da ima takvu moć, ali to je prosto situacija, to je takav je svet u kome živim. Ta moć je takva da zaista otvori jedno potpuno novo polje percepcije za ono što se u tom muzeju prikazuje i mi smo imali zaista gotovo neverovatnu sreću da pokažemo materijal tamo. Čini mi se da je širina dome te izložbe prosto sad mi malo već nedostaju reči, malo sam uzbuđen, pa mi samo engleske reči dolaze. Širina promocije, broj ljudi koji je vidio tu izložbu i još mnogo veći broj ljudi koji je o njoj čuo, zahvaljujući tome što se ona odigrala u MoMI, je zaista neverovatno i mi sami nikada ne bismo mogli da dospemo do takve publike na tako relativno jednostavan način. Samo pokazivanje te jedne izložbe na jednom konkretnom mestu prosto otvorilo se jedno ogromno polje, jedan ogroman publicitet koji čini mi se sada treba nekako i u budućnosti pametno iskoristiti upravo u dalju realizaciju i tumačenje i vrednovanje arhitekture koju smo pokazali. Vlada, hvala ti. Ti naravno možeš ostati sa nama, mi ćemo sad preklopiti na slideshow, ali možeš nas slušati dok imaš vremena, dok ne započne tvoj kurs na univerzitetu. I hvala ti i sretno. Hvala i vama. In vabim goste prvega omizja, da se mi pridružijo tukaj na odru.
Kot rečeno, ima ta projekt, ki se je zgodil v MOMI, na nek način že daljšo zgodovino. Pa bi najprej postavil vprašanje, kaj je pravzaprav pripeljalo do rekonstruiranja, mogoče bi celo lahko rekli do rehabilitacije jugoslovanskega projekta skozi arhitekturno zgodovino. In zakaj se je tega lotila prav naša generacija, ki je svojo profesionalno pot tako rekoč začela šele po razpadu Jugoslavije. Maroje. Na to pitanje ne mogu dati baš neki pravocrtni odgovor. To će valjda trebati još jedna dodatna studija koja će rekonstruirati kako su se uopće počeli sklapati ti narativi o historiografijama arhitekture s ovih prostora koji su ne samo nakon 90-ih, nego već i ranije više manje bili zatvoreni unutar nacionalnih okvira. Ako recimo pogledamo u hrvatskom kontekstu, šta se dešava tokom 70-ih ili 80-ih godina, da piše se neka nacionalna povijest hrvatske arhitekture. Pri tome ne mislim da ona ima nužno nacionalistički predznak, ali nekako promatra taj kulturni prostor kao razmjerno zatvoren. Do neke mjere slične stvari se dešavaju i u Sloveniji, jel da postoji neka fascinacija Plečnikom u 80-ima, jel da kada se on nekako rehabilitira i kako da se ponovo razumije njegova uloga koja ima svoje opet višestruke implikacije, koja ima veze sa postmodernim tendencijama tih godina, koje Plečnika raspozna kao jednog protopostmodernizma, ali opet to ostaje nekako zatvoreno unutar nacionalnih okvira. Sada mi kada nastupamo negdje krajem 90-ih, početkom 2000-ih, imamo postavljenu nekakvu takvu bazu, imamo postavljenu izvjesnu platformu gdje su konture nacionalnih arhitektura, dakle hrvatskih, slovenskih ili bilo kojih drugih, ponegdje postavljene, ponegdje nisu. Recimo u Makedoniji praktički ne postoji historiografija moderne arhitekture, jel? I onda od toga krećemo razvijeti neki diskurs. Ono što nas do neke mjere razlikuje od prethodnih generacija jest jedno duboko uvjerenje da arhitekturu ne možemo promatrati izdvojeno od šireg društveno-političkog konteksta. To je ono što je nekako fundamentalno. Prethodne diskusije primarno su se odvijale unutar stilsko-formalnih tektoničkih karakteristika, unutar pitanja autonomije arhitekture, što naravno je jedan legitimni postupak, zašto ne? To je jedan od metodoloških pristupa. Za nas je nekako bilo ključno da razumijemo koji su uvjeti nastanka te arhitekture, koji je predtekst, šta je materijalna baza za tu kulturnu nadgradnju, da se izrazim kroz pomalo vulgarni taj marksistički schemat I to nas nekako neizbježno dovodi do toga da ne možemo razumjeti kao šta je modernizam u Hrvatskoj ili Sloveniji ako ne promatramo čitav jugoslavenski prostor kao jedan cjeloviti sociopolitički i ekonomski prostor. Dakle, on je jedan jedinstveni fenomen. I čini mi se da nekako upravo kroz zahvaćanje tog pokušaja da arhitekturu situiramo kao društvenu praksu, nekako neizbježno sve vodi prema tome da to promatramo kao taj jedan jedinstveni prostor, sociopolitički, ali onda do neke mjere i kulturni. Naravno, taj kulturni prostor podrazumijeva ekstremnu heterogenost, multikulturalnost, ako hoćete, iz jedne suvremene perspektive, gdje se interakcije i razmjene između tih različitih kulturnih sredina odvijaju u jednom razmjerno dinamičkom polju. Tako da to su neke glavne koordinate koje nas dovode u tu diskusiju. Sada, ako rekonstruiramo slijed tih istraživanja i slijed inicijativa koje su nekako vodile do ove izložbe u MOMI, vjerojatno, postoji jedan historijski presedan, a to je knjiga Ivana Štrausa, sarajevskog arhitekta, koji je napisao povijest jugoslavenske arhitekture koja je izašla kada? 90-91. U jednoj razmjerno limitiranoj ediciji. Naravno da ta knjiga nije mogla imati skoro pa nikakav impakt, ona je ostala praktički zarobljena u Sarajevu i nikad nije izašla izvan tih okvira, iako je u međuvremenu izašlo i reizdanje te knjige, koja nije nezanimljiva, koja je više manje sastavljena od fragmenata informacija prikupljenih iz jugoslavenske arhitektonske publicistike, koja je, kao što više manje svi znate, bila dosta bogata i dosta iscrpna. Dakle, nakon te Štrausove kompilacije, dugo ništa, i onda se pojavljuje, bar koliko meni poznato, mislim da se prije toga nije desilo ništa odista relevantno, pojavljuje se Volker Kai, on je njemački urbanista i kustos, koji odlučuje u Swiss Architecture Museumu napraviti izložbu radnog naslova koji je postao i trajni naslov Balkanology, ne baš sretan naslov, ali nije važno, čija je inicijativa bila i intencija je bila
to je 2008. govorimo o 2008. godini, bila da pokaže aktivističke prakse na području bivše Jugoslavije, dakle aktivističke prakse u domenu urbanizma. Svi ovi neki pokreti otpora, mali džepovi pokreta koji kroz pitanje politike prostora ulaze u tu debatu. Pa govorimo o praksah, ki so nastale že po razpadu. Tako je, dakle sada, postoji kum, godfather te izložbe, ujedno i partner, a to je Arhitektur centrum u Beču, Dietmar Steiner, koji naravno vrlo dobro poznaje ove naše prostore, često smo svi mi s njim surađivali na raznim projektima, koji Folkeru kaže, slušaj, kao, ti možeš govoriti o aktivističkim praksama, ali te vrijednosti za koje se oni bore možda postoje već negdje ranije u arhitekturi i urbanizmu koji se desio na tom području ranih godina. I u stvari na njegovo inzistiranje se u tu izložbu uključuje i jedan mali pregled arhitekture i urbanizma u zadnjih 100 godina praktički, koje radimo Vladimir Kulić i ja. I sjećam se u stvari na otvaranje te izložbe, tad se već govori, po prvi puta se arhitektura sa prostora bivše Jugoslavije pokazuje internacionalnoj publici, kao što je rečeno 10 godina nakon toga i u MoMI u New Yorku. Nakon toga slijedi projekt nedovršene modernizacije u kojoj smo sudjelovali svi mi koji sjedimo ovdje ili većina, koji uostalom u Mariboru 2012. kad je Maribor kulturna prijestolnica Europe, okupio istraživački tim koji je i više manje postavio neku bazu i koji je postavio glavne koordinate, čini mi se, za ovu njujoršku izložbu. I tako ta neka dva koraka, dosta brza, postavljene su osnovne koordinate koje se nisu baš krenulo nekako razvijati bitno dalje, nisu imali neki snažan internacionalni rič, jer smo ostali unutar naših vlastitih okvira. Nismo to uspjeli iskomunicirati negdje prema vani, nismo uspjeli doći u neku takvu super uglednu instituciju kao što je MoMA, sve dok se to nije dogodilo napokon sada, 2018. Temeljem čega, to ćeš ti znati, Mateuš, možda nešto bolje, jer mislim da si ti imao tu isto nekog utjecaja. Možda sad ja da tebi postavim pitanje šta se tu dešavalo iza kulisa? Jaz mislim, da nas je več po zaključku razstave nedokončane modernizacije preko svojih kontaktov strokovnih z MoMo poskušali doseči, da se ta razstava predstavi v MoMI. Takrat je bil glavni kustos za arhitekturo pa dizajn v MoMI Barry Bergdoll in on je tudi obiskal Ljubljano v času razstava 19. stoletje, tukaj izvedel predavanje in bil v stalnem stiku z njami. In on se je zelo zavzel, da bi se ta razstava v MoMI postavila in mislim, da je tudi predal to idejo zdajšnjemu kustosu Martinu Stirliju. To, kar se mi zdi zanimivo zdaj Maroje, je tudi, da se je pravzaprav razvilo celo neko novo področje raziskovanja, da tukaj niso bile upravljene samo te raziskave, ki si jih ti omenjal, ampak da se pravzaprav počne, da se zelo veliko raziskav dogaja še zdaj na področju zgodovine arhitekture nekdanje Jugoslavije. Luka in Tamara Luka, ti si organiziral še en simpozij tukaj pri nas v muzeju po zaključku nedokončanih modernizacij. Kako ti vidiš to raziskovanje? Kot prvo strinjam se z vsem, kar je rekel Maroje, in dodal bi, da mogoče v tistem prvem aspektu, mislim, da je bil tudi na nek način nek moralni imperativ naše generacije, da se začne s tem ukvarjati, ker za tistega, kot sem jaz, ki živi med Hrvaško in Slovenijo, način, kako se nasploh ta dediščina z političnega vidika tretira, mislim, da je enostavni odgovor moje generacije na vidik nasploh, kaj je bila ta država in kaj je sploh dediščina te države in nekaj, kar je bilo absolutno nujno. Po drugi strani je res poti, s katero je ta razstava v New Yorku se odprla, je veliko in o tem lahko razpravljamo na različne načine, ampak mislim, da ne smemo pozabiti osnovni podatek in sicer, da je ta arhitektura fantastična in da ta arhitektura pripada MoMI in da je delo, ki sta naredila Vladimir Kulić in Martino Štirli in vsi mi je bilo eno delo, ki je dalo dignitet tej arhitekturi, da arhitektura absolutno spada v zgodovinopisje, spada v nasploh
glavne poteke modernizma, zahodnega in vzhodnega modernizma, in da je znotraj tukaj imamo še protagoniste te zgodbe, mislim, da imamo za preštudirati in za analizirati še zelo, zelo veliko, in mislim, da je zelo fertilna, zelo odprta, zelo bogat ambient, zgodovinski ambient, iz katerega lahko marsikaj še lahko povlečemo ven iz različnih tematik. In to, kar je, mislim, eno značilnosti te razstave, in se strinjam z Marjem, ki je prej povedal, da je na nek način osnovne tematike oziroma osnovne smernice je postavila že razstava Unfinished Modernization. Prav ta organizacija po nekih tematikah, ki so bile postavljene, je omogoča, da na nek način se na ta fenomen absolutno ne gre na nek homogen način, ampak na izredno heterogen, raznolik, odprt, ki je zdaj, mislim, da se res odpirajo neskončno različnih vprašanj, ki lahko postavimo temu kontekstu, brez da ga mistificiramo preveč, da ga dovolj mistificiramo toliko, kot je potrebno. In zaradi tega je mislim, da je, kot je Vlada prej rekel, izložba se ne završava danes. Da, dole. Dodao bi još jednu fusnotu na tebe, na mene, jel da napravimo takav jedan korak, a u stvari opet na Vladu na početku. Vlada je govorio o tome da je čitanje izložbe u MOMI bitno obilježeno globalnim političkim kontekstom ovoga. Dakle, ovaj proces napredovanja desnih ili radikalno desnih tendencija od Amerike do Rusije, sigurno uvjetuje čitanje jugoslavenske arhitekture kroz možda i preoptimističnu prizmu, ali ta pretjerani optimizam ima svoju operativnu ulogu pa je toliko opravdano. Ali taj globalni pogled još više vrijedi i u lokalnom kontekstu, naročito tu mislim na Hrvatsku i na neke druge sredine na ovim našim prostorima, gdje u stvari i naša politička pozicija, naša potreba da govorimo o tom vremenu dobrim dijelom motivirana i činjenicom da se on od strane kulturnog, a naročito političkog establishmenta radikalno negira. I ta naša nužnost potreba ili ova etička obaveza o kojoj ti govoriš je nekako za nas fundamentalna kao neki motiv. Dakle, naš motiv apsolutno nije samo kulturni, nego još više i politički. Ne bili smo li kroz polje kojim se bavimo, a to je polje arhitekture i urbanizma, ukazali stvari na neke druge vrijednosti u odnosu na ove koje se pokušaju nametnuti danas. To je jedna duga diskusija doduše, ali mislim da je dosta važno da to naglasimo još jedan puta. Tamara, bi še ti kaj dodala k te točki? Pa slažem se s ovim zadnjim u cijelosti i s obzirom da sam ja prije svega po vokaciji povjesničar i znanstvenik u tom smislu da se bavim prije svega researchom, razlozi bavljenja su sigurno ti procesi modernizacije koji počinju puno prije i imaju svoje korijene u tim godinama prije rata kad se zapravo formira i artikulira cijeli taj diskurs koji doživljava svoju materializaciju nakon Drugog svjetskog rata. To je recimo bila moja priča na koji način sam ja ušla u bavljanje temom modernizacije, odnosno arhitekture, a posebno zanimljivi su upravo ti tranzicijski momenti gdje se jedna ideja i jedna zapravo ideologija koja se formira 30. godina dobiva mogućnost i priliku materializacije u biti 40. odnosno 50. kroz tu mijenu samoga političkog diskursa. I tu onda naravno dolazi ova naša odgovornost i naša obaveza koju su na neki način imali i te tadašnje generacije, da vratimo u fokus apsolutno kroz ovu aktualnost same teme liberalnog kapitalizma koji možemo apsolutno povući analogiju sa 30. godinama današnjeg društveno-političkog trenutka i onoga koji se odvija 30. i onih promjena koje su onda nastale 50. Sad ćemo u tom smislu se apsolutno, mislim nemam tu više šta niti dodati. Osim toga, ako se bavimo 20. stoljećem, a većinom se svi tu bavimo 20. stoljećem, onda su sigurno to i najpotentnije
razdoblje sa najvećom dinamikom, najvećom raznolikošću tipologija, najvećim brojem različitih fenomena, odnosno najvećim brojem sfera unutar kojih arhitekti zapravo djeluju. Od javnog djelovanja, izložaba, natječaja i osim toga tu se pojavljuje kao još jedno veliko i važno pitanje koje se u to vrijeme implementira, a to je tema naravno urbanizma koja je danas isto tako ponovo aktualna kroz temu javnog prostora, dostupnog stanovanja i tako dalje. Ampak če ostanemo še malo v zgodovini, ti si napisala tudi veliko monografijo o Ernestu Weissmannu in delaš na več raziskavah, kaj bi rekla, kakšno je bilo mesto jugoslovanske arhitekture v svetovni arhitekturi v času, ko je nastajala. Mogoče isto vprašanje tudi za tebe potem, Luka. Kako je bilo mjesto jugoslovenske arhitekture u vremenu kad je nastajala? Pa upravo ta tema i to bavljanje sa Weissmannom koji je opet i nakon Drugog svjetskog rata jedan od važnijih protagonista cijele te scene, jedan od važnijih nositelja pojedinih velikih projekata i njegovih pokretača poput Južnog Jadrana, poput rekonstrukcije Skoplja koju on isto tako između ostaloga inicira. On je predsjednik ocjenjivačkog suda za natječaj u Skopju, ta cijela priča ide isto tako preko njega. To je zapravo to naše pozicioniranje nas samih, o čemu je sad pričao i Vlado, jel? Kako zapravo ta naša povijest nije napisana u biti. Jel? Te neke bilješke su bile na nekoj margini, svi znali su recimo za to neko sudjelovanje jugoslavenskih tada arhitekata na 4. kongresu moderne arhitekture koji je bio presudan u smislu donošenja takozvane povelje funkcionalnog grada koje je trebao upravo riješiti probleme kapitalizma koji su se iznjedrili u razdoblju između 2 svjetska rata, to su slamovi, veliki nehigijenski uvjeti i tako dalje, da su već tada naši arhitekti kroz tu jednu inicijativu i akciju bili prisutni u samome središtu tadašnjeg događanja unutar najelitnijeg i sve u razdoblju od 20. pa sve do negdje 50. godina najetabliranijeg svjetskog međunarodnog foruma arhitekture. Ali to je isto jedna od priča koja je ostala naravno nezabilježena u svjetskome, naravno u povijesti svjetske arhitekture, tako da mislim ovim našim koracima sigurno će naša takozvani naš region, ajmo reći kako se to već zove, ponovo biti tek upisan u biti u neke službene povijesti. Luka, s katerimi velikimi primerljivimi projekti tega časa v svetu lahko primerjamo velike jugoslovanske projekte? Primerov je zelo veliko. Mogoče bi lahko začel, bom dal mogoče 2 primera. Leta 1958 se v Beogradu realizira največja armirano-betonska kupola na svetu. Hala A, Branislav Žeželj, Institut za montažnu gradnju, 118 metrov premera armirano-betonska kupola, ki se v bistvu realizira praktično v 2 letih. In osnovno vprašanje je, kako to, da Jugoslavija, ki nastane, tista socialistična Jugoslavija, leta 1945, razdeljena, devastirana, traumatizirana, z agrarno-ruralna država, brez katerekoli industrializacije, oziroma s tisto industrijo, ki je bila pred drugo svetovno, ki je praktično propadla in tako naprej, kako je bila sposobna realizirati v 12 letih največjo armirano-betonsko kupolo na svetu. Z eno konstrukcijsko tipologijo, ki na nek način uvaja neke, ne vse, ampak eno posebno Nervijevo raziskavo na tematiki konstrukcijskih tipologije, ki nastaja 2 leti pred veliko Nervijevo kupolo v Rimu. Kako je to možno? Na nek način zgodovina to ni, še zmeraj se odgovarjamo na te, in še zmeraj bomo morali na pravi način postaviti te fragmente, podatke, da dojamemo, kaj je bila to investicija v gradbeno industrijo na takem nivoju, s takim osnovni podatek je seveda, ki sem ga pozabil povedati, je, da je do zadnjega grama cementa in tehnologije vse bilo producirano z jugoslovansko tehnično kulturo. To se pravi, ne nismo uvajali Strabag,
oziroma Luko Bond iz Avstrije, ampak smo delali samo, pač se je delalo. To je eden od primerov, lahko jih naštejemo ogromno veliko, mislim, na razstavi jih je bilo veliko, lahko se z praktičnega aspekta, mislim, da je ta kupola nam govori o tem procesu modernizacije, ki je bil silovit, izredno kontradiktoren, izredno problematičen na nek način, ampak tudi na drugi strani izredno, lahko rečemo, avangarden, da naša konstrukcijska kultura pride do takega rezultata, z zelo kvalitetnimi tudi formalnimi rezultati. To nam govori, da je Jugoslavija z enega od aspektov, ne govorim zdaj o Richteru, ne govorimo o spomeniški arhitekturi, o kateri bo govorila Sanja Horvatinčič, ne govorimo, mi smo naredili tukaj razstavo o urbanističnem delu Urbanističnega inštituta in smo dokazali, koliko mednarodno relevantna je bila tudi z aspekti urbanističnih modelov, raziskave, ki so se delale v Sloveniji v teh letih in tako naprej. Kontekst oziroma pozicija jugoslovanske raziskave na različnih poljih je bila praktično direktno je odzivala nekatere najbolj avangardne raziskave na mednarodnem nivoju. Z aspekta zgodovinopisja pa ni obstajala nikjer. To nam je prej povedal tudi Vlada. Ne obstaja besede v Frentonu, ne obstaja besede v knjigi o Jean-Louis Cohenu, ne obstaja besede v knjigi o Zeviju in tako naprej. To so zgodovinopisje, ki je bilo pisano iz Berlina, iz Londona in iz New Yorka. Te stvari se niso gledali. Mislim, da je to logično, zgodovinsko logično in tudi mislim, da kot vsaka stvar v evoluciji vsakega obdobja pride en trenutek, ko pač je treba nova vrata odpreti in ta nova vrata upeljejo kompletno nove teme in se lahko mogoče na drugačen način lahko govorimo o fenomenu modernizma. Ne samo skozi Jugoslavijo, tudi iz tistega azijskega, mislim, da je raziskave na temi Afrike v tem trenutku na svetu zelo veliko, tudi fenomen neuvrščenja. Tako da počasi bomo tudi na nek drugačen način analizirali ta fenomen, ki ga imenujemo modernizacija v drugi polovici 20. stoletja. Kar lahko predaš mikrofon Martini. Martina, ti si 3 leta koordinirala zbiranje gradiv za razstavo iz... ena replika? Samo bih htjela reći da i Luka i Maroje i Vlado i svi smo mi sad ponovili već 4. put da su nas ignorirali u nekakvim povijestima, svjetske povijesti arhitekture, ali htjela bi samo istaknuti činjenicu da u trenutku kad ta arhitektura nastaje, ona je svjesna svoje vrijednosti. To je jako važno. Važno je da sami arhitekti tada znaju da rade dobre stvari, da te stvari treba pokazati javno, treba pokazati ih u inozemstvu. Tako 1958. godine održava se prvi kongres arhitekata Jugoslavije i tom prigodom se proizvodi velika retrospektivna izložba koja radi tu vezu predratno, poslijeratno. I ta izložba koja je pokazana tada prvi put u Beogradu, 58. 60. se upakirala i Savez arhitekata Jugoslavije je šalje na evropsku turneju. Ona ide u London, ona ide u Varšavu, ona ide u Štokholm i tako dalje. A isto tako u trenutku kada ona nastaje, ona je redovno, više manje, sad ne baš redovno, ali je isto tako prisutna i u međunarodnim publikacijama toga vremena. Tako da i švicarski Werk i francuski L'Architecture d'aujourd'hui i engleski, ne znam, The Architectural Review donose članke o toj arhitekturi i prikaze realizacija koje su nastale u to vrijeme na ovome prostoru. Tako da nije da ona nije prezentna, nego jednostavno ona nije bila isto tako uopće niti na toj razini, ajmo reći, iščitana. Evo, ja sam samo imala potrebu tu repliku. Hvala, odlično, da si nas dopolnila. Mogoče bodo tudi nekateri protagonisti tega časa, ki so z nami, in prav lepo pozdravljam Janeza Lajovica in Sašo Mehtiga, podali še kakšno repliko na to debato v nadaljevanju. Ampak Martina, tebe sem sicer hotel vprašati, kako je potekalo to 3 leta trajajoče delo pri
zbiranju projektov in gradiv za razstavo o Momi, ampak se mi zdi, da se je boljše, da se zdaj navežem na to, kar je Tamara povedala in da nam poveš, ker raziskuješ pravzaprav, kako so slovenski arhitekti tudi se povezovali s tujino, kako ti vidiš to samozavest ključnih protagonistov tega časa v Sloveniji, kam so odhajali, kaj so delali, kaj jih je zanimalo. Jaz sem se v bistvu specifično ukvarjala samo z enim vplivom, tako da zdaj se mi zdi, da se v bistvu zelo pomembnim. Zelo pomembnim, se mi zdi, da se že leta in leta ponavljam, ampak vseeno ponovim še enkrat. Skratka, s v bistvu povezavo s skandinavskimi državami, ki je bila seveda zelo močna, ampak tudi v bistvu, kar se tiče samega pozicioniranja slovenske arhitekture kot del jugoslovanske arhitekture, v bistvu zelo simptomatična v smislu iskanja neke srednje poti med recimo kapitalističnim zahodom in socialističnim vzhodom. In znotraj tega je seveda, skratka, neki so ti kontakti, ki so bili vzpostavljeni, odmevi, ki so v bistvu zelo vplivali na predvsem stanovanjsko kulturo pri nas, ampak po drugi strani en zelo pomemben del tega je v bistvu tudi konstrukcija te zgodovine potem naknadno, namreč zelo velikokrat lahko beremo ali v intervjujih ali nekih pregledih, kako v bistvu sami arhitekti opozarjajo na ta del svoje zgodovine in v bistvu namesto, da bi govorili o tem, da recimo črpajo iz enega nabora, kaj za neke moderne kuhinjske opreme, poudarjajo, da je bila to Švedska. Skratka, v bistvu na nek način ta švedizacija je sekundarno pomemben del vzpostavljanja recimo slovenske specifike znotraj jugoslovanske arhitekture. In tukaj bi se mogoče rada referirala na to, kar je Maro na začetku povedal, skratka ta vpliv, ta odnos nacionalno, mednacionalno znotraj Jugoslavije same. Skratka, mi imamo v bistvu en zelo, vsaj kar se slovenske arhitekture tiče, eno tako dolgo kontinuiteto pisanja o slovenski moderni arhitekturi, o povojni arhitekturi. Skratka, to, da mi mogoče za razliko od ene od ostalih republik nimamo enega tazga velikega manjka, ker je v bistvu to vedno in na področju pisanja arhitektov, kjer je v bistvu del seveda enega vzpostavljanja tudi identitete slovenske arhitekture in tudi na področju pisanja arhitekturnih zgodovinarjev, to je ena taka res rdeča nit, ki se pele vse naprej, potem tudi po koncu Jugoslavije in vse do danes. No, ampak seveda znotraj tega jugoslovanskega projekta je pa seveda so te projekti, ki jih je Maro omenil, eden od prvih poskusov, kako to umestiti v to širšo entiteto, ki je seveda bila socialno-politična enota, celovitost, ampak hkrati seveda nekaj, kar je bilo zelo kulturno in heterogeno, zelo raznoliko, ker v bistvu zelo veliko lahko govorimo o nekih lokalnih arhitekturnih šolah, to, kar je tudi Tamara omenjala, v bistvu ta kontinuiteta nekih stvari, ki se vlečejo še iz obdobja med obema vojnama, potem naprej v ta povojni čas. Tako da to je tudi ena taka stvar, ki se mi zdi izredno pomembna, da se jo zavedamo tudi danes, ko se s to stvarjo ukvarjamo in raziskujemo. Skratka, ko govorimo o arhitekturi Jugoslavije, seveda govorimo o nekem enotnem kontekstu, ampak hkrati o eni zelo heterogeni situaciji. In to je recimo nekaj, kar vsaj jaz tudi tako razumem, znotraj projekta nedokončane modernizacije je bil to eden ključnih sklepov tega projekta. Nekaj, kar sta tudi Maro in Vlada Kulič v bistvu črno na belem izpostavila tudi v sami monografiji, ki je ob tem išla. Moma mogoče, ta razstava v Momi je to temo mogoče malo obšla, če lahko temu tako. Čeprav v medijskih odzivih kritikov zasledimo tudi omembe velike pluralnosti pristopov, ampak treba reči, da razstavo ali pa arhitekturo Jugoslavije izpostavljajo predvsem kot alternativen politični ali pa podporo alternativnemu političnemu pa družbenemu projektu, da je pravzaprav na nek način zelo malo pisanja o arhitekturi sami, pa o njenih kvalitetah. Petra, ti se ukvarjaš z, bi lahko rekel, univerzalnimi vrednotami arhitekture. A poleg tega političnega pa družbenega ozadja lahko vidimo še kakšen skupni imenovalec znotraj jugoslovanske arhitekture? Hvala, Matevž, za vprašanje. Najprej jaz čestitam vsem, ki ste naredili to razstavo. Jaz mislim, da je to res en dosežek. Jaz je nisem videla sicer, ampak sem prebrala tekst v katalogu in
vem, kaj ste uvrstili na razstavo, mislim, da je zelo pomembna zadeva in vem, vidi se iz kataloga tudi, da ni bilo enostavno spraviti skozi. Tega, kar je po moje temeljna poanta in kar se navezuje na tvoje vprašanje, Matevž, namreč kaj je skupni imenovalec teh projektov, ki so razstavljeni v MOMI, po moje en zelo pomemben skupni imenovalec je, da so primeri dobre arhitekture, da so dobre urbanistično-arhitekturne rešitve in sicer, da jih lahko vidimo kot takšne v tem trenutku, torej, da so v bistvu sodobne arhitekture. Ta moment sodobnosti je po moje izjemno pomemben kot nekaj, kar je treba raziskovati naprej. In sicer prav zato, ker so dobre arhitekture, pač je seveda treba od primera do primera pogledati, samo ker so dobre arhitekture, so tudi primeri konkretne utopije. Tle se mi zdi ustrezen naslov razstave konkretne utopije, ki, kot veste, nosi dva pomena. En je pač Concrete Utopia, za tiste, ki ne veste, pa se mi zdi mogoče dobro vsem povedati, kljub temu, da morda vsi veste, Concrete Utopia kot utopija zgrajena iz betona, concrete, in utopija v čistem uveljavljenem pomenu besede, nečesa, neke zamisli, nekega idealnega sveta, ki pa je po definiciji neuresničljiv, ki je zgolj sanje, zgolj upanje, kar pomeni, da tudi jasno, logično, da je propadel. In jaz mislim, da se v medijih, kolikor sem uspela zaslediti kritike, dostikrat vidi ta vidik se izpostavlja, torej ta pomen jih zanima. Tisti, ki pa je, po mojem, zanimiv, je pa drugi, ta Blochov pomen konkretne utopije, ki pa je kot nečesa, kar je odprto za svoje nadaljevanje. Torej kot nekaj, kar je v sebi vedno še nekaj drugega, še nekaj drugačnega od tega, kar je. In to je po mojem vsaka dobra arhitektura. Kaj to pomeni, če malo razložim, da ne bo izgledalo tako preveč abstraktno? Torej, to pomeni, da v bistvu vedno je odgovor na svojo kulturno, zgodovinsko, politično situacijo, ampak ni izvedljiva na to situacijo. Ampak je nekako še nekaj drugega, še nekaj drugačnega kot pogoji, kot odgovor, na katere je nastala. Kar pomeni, da sproža mišljenje, nas nagovarja v naši zmožnosti samostojnega mišljenja. Današnji svet nas nagovarja na vsakem koraku kot potrošnike. Arhitektura pa je ena tistih kreativnih miselnih praks, ki nas nagovarja kot tiste, ki mislimo. Tako kot vse druge kreativne miselne prakse, kot so različne znanstvene prakse in različne umetniške prakse. Kot na isti način delujejo stavbe, kot delujejo pesmi, po moje. Ali pa kot delujejo romani, recimo. No, in kaj se meni zdi pomembno, se mi zdi, da je torej, jasno, logično je, da je ta moment, da smo tako nagovorjeni, je izjemno pomemben moment. Kajti kaj to pomeni, da nas nagovarjajo zmožnosti samostojnega mišljenja? To pomeni, da mi sami določamo in realiziramo, kaj smo kot človeška bitja. Torej, ne zgolj potrošniki, kljub temu, da smo vsi potrošniki, ampak smo še nekaj zraven in mi to udejanjamo. In to arhitektura in urbanistični prostor sproža, nagovarja nas v tem, kar imamo vsi. In to je ta neka, rečemo temu, univerzalna razsežnost, ker imamo to zmožnost vsi. Zdaj pa, ko sem razmišljala danes, kaj bi bil primer tega, in se mi zdi primer, katera arhitektura je primer tega, moje. Ena, ki je zdaj aktualna, je Trg Republike. Jaz mislim, to je vsi se pač, zdaj končno je bilo doseženo pred nekaj časa, da ni več tam parkirišča in je zdaj to nek prazen prostor, je nek odprt trg, relativno velikih razsežnosti. Ampak ta prostor je prazen še v nečem, v nekem smislu. Je neka praznina je tam v smislu, da je odprt v svojem pomenu. To pomeni, da se lahko uporablja na različne načine, recimo za državne proslave ali pa za demonstracije, kot se je pač zgodilo pred nekaj leti. Hkrati pa pomeni tudi to, kar je izjemna redkost danes, in sicer, da je to en
redkih prostorov, v katerem kar lahko si, ne da bi moral karkoli početi. Ti se lahko usedeš na tiste stopnice in kar si v centru mesta sam s sabo. In to je, po mojem, pri tem trgu prav posledica arhitekturne artikulacije. Torej, zdaj sem po moje povedala, kaj je tisti potencial, ta konkretna utopija Trga Republike v tem, da tam pač si na nek drug način. In ko vidimo ta potencial, vemo, da moramo braniti to, da se ta prostor ne bo naselil nek program, ki je zdaj seveda tendenca, kot veste, da bi se tam nekaj naredili, ker tako grozen to zgleda, ker je tako prazno. In je jasno, ne, da vsak režim ne prenese, noben režim ne prenese praznine, zato, ker je to odprt pomen, zato, ker potem mi damo temu pomen. In ta naš režim, trenutno neoliberalni kapitalizem, pač ne prenese prostorov, ki ne služijo ničemu. In jih je treba naseliti z nekim programom, da bodo dobro služili. In to je jasno, da moramo to ubraniti. In mislim, da ta razstava v MOMI je dala, MOMA kot inštitucija je dala pečat, da je to nekaj, nasploh. In zdaj to malo več velja za splošno publiko. No. In imamo malo boljše orožje v rokah, po moje. Boštjan, kakšna orožja imamo v rokah? Eden od redkih, ti si tudi videl razstavati, bil si na otvoritvi, ena od redkih takih konkretnih zapisov, ki se nanaša na eno arhitekturo, je zapis Edwina Hitchcocka za Financial Times, kjer je napisal, da je stolpnica, v kateri je vaš biro, primer komunistično-korporativne konfuzije ali pa zmede. Kaj bi ti rekel na to? Delo Milana Miheliča, slavna stolpnica SCT. No, v bistvu, prej grem na to stolpnico, samo na tako kratko mnenje, zakaj je meni ta razstava bila res blizu. Mislim, kaj v bistvu vplivalo, kakšen bil impact. To, kar je zanimivo sporočilo, je po mojem, ali pa meni bilo zelo enostavno. Jugoslavija je imela vizijo, arhitektura in urbanizem sta bila orodje za materializacijo te vizije. Basta. To je v bistvu v primerjavi z vsem, kaj se dogaja, ne vem, od Skopja do Beograda, do Zagreba, Ljubljane, je pač to dejstvo. Arhitektura in urbanizem kot sredstvo družbenega, političnega, demografskega, socialnega momenta. To je prva stvar. Druga stvar je v bistvu, da je razstava pokazala, da se je, če uporabim tako v neločniku, upalo si graditi. Upalo si graditi na veliko. Torej pomeni, da če si upaš graditi na veliko, si upaš tudi misliti na veliko. In to je v bistvu en tak močen impakt, ki je spet pokazal na to, kakšen je bil, če ga čitam z današnjega stališča, kakšen je bil položaj arhitektov v družbi. In zdaj, če gremo v bistvu konkretno na to stolpnico, v kateri pač 15 let delujemo, ki je en tak eklatanten primer, ki bom probal razložiti z 3 stališč. Eklatanten primer zanimive, če porabim Petrin izraz, dobre prakse, se bom malo tudi navezal na to, kar je Luka prej povedal. Zanimiv v bistvu iz 3 stališč. To je stavba, v kateri stolpnica SCT-ja, ki se vedno govori stolpnica SCT-ja, v kateri je delovala družba, projektantska družba, projektantje družbe, gradbene družbe SCT. Kaj to pomeni? To pomeni, da so v bistvu arhitekti tam delali ne samo v povezavi s konstrukterji, inštalaterji, elektroinštalaterji, strojni inštalaterji, v smislu enega integralnega dela, enega integralnega produkta, torej v bistvu en tak protobim v eni hiši, protobim delovanja, ampak so sodelovali tudi kot arhitekti gradbene firme. To pomeni, da v bistvu je gradbena firma, gradbena družba razvijala določene produkte, ki so jih potem arhitekti takoj uporabljali. Ali pa razvijali skupaj z njimi. In je ta integracija tisto, kar je danes
blazno težko doseči, blazno težko narediti. Ne. Danes v bistvu kot projektant to, da delaš integralno, torej da vključuješ v bistvu konstrukterje, inštalaterje, energetike, požarce, v sam začetek delovanja je to en tak, kaj bi rekel temu, to že stane. Ne. To že stane. V bistvu pa se to težje dela, ker je to na drugačen način razslojeno. Ne. Ta jugoslovanska arhitektura, tudi zaradi tega, ker so to obstajali veliki državni biroji, je pač to omogočala. Je bilo to v bistvu naravno način početja. Druga stvar, kar je zanimiva, pač poleg tega integralnega delovanja, kjer se je v bistvu recimo industrijski produkt, oziroma ti PIP profili betonskih prefabriciranih plošč so se najprej uporabljali v industrijski gradnji, potem so se uporabljali pa še v stanovanjski gradnji. In so ravno ti zanimivi preskoki blazno inovativni z današnjega stališča. Druga stvar, kar je spet inovativna in se tudi kaže na tej stolpnici, je v bistvu ta custom made. Torej ni katalogov, tako kot si Luka prej povedal, ni katalogov šukota fasadnih sistemov, kjer bi v bistvu, to moram reči, da na Zahodu je to že obstajalo tudi v 60-ih, ne vem, da si imel curtain wall, ki si ga pač izbral iz tega drugega ali pa tretjega sistema, tle so ga razvijali. In to razvijanje, to pomeni, da v bistvu je arhitekt znotraj tega integralnega dela razvijal detajle. Razvijal detajle na tak način, da je na koncu obešena fasada bila narejena posebno za eno stavbo. In to je nekaj, kar mislim, je danes težko narediti, ker zakoni tržišča tega ne dopuščajo več. Ker je v bistvu enostavno predrago. In če v bistvu končam to samo še s tem tretjim dejavnikom, močnim, ki v bistvu spet vpliva na sam izgled stavbe, tudi v tem primeru, ta stolpnica je z današnjega stališča popolnoma nefizibilna, ker je odnos bruto-neto površin nepravi. Ampak ravno zaradi tega, ker je ta bruto, torej neto premajhen v primerjavi z bruto, je toliko zanimiva. In to, mislim, če končam s tem, da v bistvu v stanovanjski arhitekturi v 60-ih, 70-ih se je projektiralo že za tržišče. Kulturne objekte, oziroma javne objekte, pa tudi poslovne objekte, pa še ne. In so zato v bistvu tudi tisto, kar se smatra kot tipološko, recimo pač kot pisarniški objekt, ta stolpnica, v bistvu nikjer drugje v nekem takem zahodnem tržnem sistemu ne bi bil mogoč. Recimo tudi stolpnica na Trgu Republike, če pogledamo v bistvu odnos bruto-neto, je jedro enostavno preveliko, da bi preneslo tako majhen, tako v bistvu ozek ta izkoriščeni prostor okrog njega. Ampak zato je pa ta stvar toliko bolj zanimiva. Ravno zaradi tega, ker ti netržni dejavniki ali pa drugačni dejavniki v družbi so to omogočili to dobro prakso. Lahko samo eno repliko. Hvala za ta komentar, Boštjan. Jaz bi samo toliko rekla, da se glih s to tvojo utemeljitvijo ne morem strinjati s tabo, da so arhitekti bili, kot si rekel, orodje. Ne, nisem rekel, da so bili orodje. Ne, arhitektura in urbanizem je bilo orodje za uresničitev vizije. Okay. Arhitektura in urbanizem nista mogla biti orodje za uresničitev vizije, če so tako avtonomno lahko razmišljali, kako se kaj naredi, kje so poudarki, uveljavljali logiko, ki ni bila tržna logika pri razmerju med bruto in neto površino. A veš, glih v tem je bila, oni so sami uspeli uveljavljati neko svojo logiko in kle se mi zdi... Mogoče namesto orodje sredstvo. Tudi sredstvo, ne, ker so delovali sami dajali smer. Pa se veš, kaj mislim. Ok, jaz se strinjam z Boštjanom, ampak sam dodajam, da je glih po mojem... Kako bi ti rekla? Jaz bi rekla, da si pokazal s tem, kar si rekel, kar se mi zdi bolj važno, da te popravljam, da s tem, kar si povedal, si pokazal na
nek zelo pomemben aspekt, na katerega je ta razstava pokazala. In sicer, da je arhitektura takrat, po mojem, imela veliko mero avtonomije. Ne avtonomije v smislu umika iz družbene situacije, ampak avtonomije v smislu delovanja znotraj situacije, s tem, da si sama naravnava svojo smer. To je ne ta klasičen pomen avtonomije, ki je trivialen. In to se mi zdi zelo pomembno, kar si rekel, in zato hvala lepa. Možda se ja mogu nastaviti na tu diskusiju koja je vjerojatno fundamentalna, ona je temeljna ovoga, jel? Petra, potpuno si u pravu kad kažeš da je arhitektura u Jugoslaviji odista uživala visoki stupanj autonomije i da odnos između društva arhitekture nije bio instrumentalan. Dakle, arhitektura nije bila isključivo instrument ovoga društva, nego arhitektura imala svoju vlastitu autonomiju, odnosno arhitekti i arhitektice su imali svoju strukturalnu poziciju unutar koje su mogli realizirati svoje male utopije, realizirane utopije koje su stvari vrlo plastično pokazivale društvu što ono želi i može biti. Jel? Dakle, društvo ima određenu viziju, samopercepciju, ima neku svoju viziju prema čemu se kreće, jel? To je taj neki utopijski horizont. Ali arhitekti i arhitektice su uspijevali odista realizirati u vrlo vjerodostojnom obliku šta su potencijali sistema u određenom momentu. Opet ako pređemo na neke dosta konkretne primjere, ako otvorimo diskusiju o kulturi, koja je bila vrlo važan dio čitavog ovoga sistema, postojali su mjesta, lokusi realizacije te kulture, društveni centri, kulturni centri, koji su u svojim programskim vizijama bili dosta nedeterminirani. Bili su zamišljeni kao neki otvoreni sistemi koji su trebali realizirati ideje emancipacije, participacije, decentralizacije, svega onoga što su i na istoku i na zapadu nekako bili neki pokušaj, ali nikad do kraja sasvim ostvarenja. I arhitekti su tu bili u prilici i u mogućnosti da kroz svoje vlastite vizije ponude vrlo konkretne oblike koji su onda zbilja performativno mogli na takav način djelovati u gotovo nemogućim sredinama. Ako odete u mala periferna mjesta kao što je Konjic u Bosni i Hercegovini ili kao što je možda Kolašin u Crnoj Gori, jedna dosta specifična situacija, ili ako odete u Makedoniju u Bitolu, ima tu dosta Marka Mušića, moram priznati ovom popisu, susrećete nevjerojatne komplekse u kojem se sad susreću gotovo nemogući programski asemblaži. I upravo u toj sposobnosti programskog manipuliranja koja onda dobiva i svoju adekvatnu arhitektonsku formu, ostvaruje se u stvari taj emancipatorski potencijal arhitekture. Opet da budemo pomalo prozaičan u duhu ovog mog filmskog djelovanja, Betonski spavači 2. sezona uskoro kreće emitiranje, moj odlazak na teren i susret sa tim ljudima pokazali su da su ta mjesta zbilja proizvodila, to je možda brutalno za reći, proizvodila, ali stvarala, emancipirala ljude koji su mogli vrlo aktivno participirati u kulturnom životu. Dakle, u Konjicu čovjek koji je tamo započeo učiti, svirati, čini mi se, harmoniku, dakle, odlazi tamo decenijama, njegov sin ga negdje nasljeđuje, uči svirati nešto drugo i postaje direktor filharmonije u Sarajevu, koji onda ima neku internacionalnu karijeru dalje. Svega toga ne bi bilo moguće možda bez te otvorene arhitekture koja je pružala priliku da se uopće sve te priče ostvare. Ako bismo prešli na temu stanovanja, otvorila bi se čitava druga neka područja gdje bismo mogli nastaviti tu diskusiju. Ali dakle, opet da rezimiramo ta neprestana interakcija i razmjena između društvene vizije i nekoga arhitektonskog realiziranog mikroutopijskog svijeta je bila jedan kontinuirani proces koji se duše vjerojatno iscrpljuje krajem 70-ih, ali upravo je to oružje o kojem ti govoriš, kojem bi trebali nastaviti pucati dalje možda eksplicitnije. Ja bi sad opet možda malo nešto korigirala. Mislim da isto dolazimo u jedan skliski teren gdje počinjemo previše euforično i pozitivistički promatrati cijelu tu priču. Rekli se da tu imamo svjedoke toga vremena, tako da bi bilo zanimljivo možda u tom aspektu vidjeti da li je toliko to doista bilo u tom trenutku emancipirajuće, jer ono što mi svi znamo koji smo radili na izložbi, bilo ko drugi koji je radio na takvim velikim projektima, da ćete vi uvijek u tu takvu vrstu projekta izlučiti ono što je najbolje.
naravno, jel tako? A ne neku masu produkcije i svakodnevice koja naravno dominira cijelim tim vremenom. Pa u tom smislu bi bilo zanimljivo možda čuti koliko stvarno arhitekti jesu bili emancipirani, jer u svakom od tih razdoblja koje su imali svoje naravno dinamike, znamo da je cijelo vrijeme socijalizam bio zapravo u nekakvom tranzicijskom razdoblju, jer je sam sebe tražio i tražio načine vlastitog djelovanja, da u biti arhitekti nisu imali tako idealne uvjete, to je ono što ja želim reći, nego da su se morali u biti puno boriti da bi došli do toga i da to nije bila ona masa produkcije, nego da su to u biti bili neka pojedinačna ostvarenja sa vlastitom isto tako, ne samo vizijom društva, nego i vlastitom energijom i vizijom. Tudi mene je pravzaprav to prešinilo zdaj med tem pogovorom, da mi, ki smo, ne vem, v najboljšem primeru gulali šolske klopi, pa nismo niti vedeli še, kaj je arhitektura, kaj je avtonomija v tistem času, zdaj o tem odrujemo, pa mogoče res, Janez, te lahko vprašamo, ti si pravzaprav izkusil tudi nov sistem v toku projektiranja, star sistem in nov sistem, kakšna je bila ta avtonomija takrat in kakšna je bila danes? Če premisliš, da sem te prvo stavbo naredil še kot študent leta 1956, in to je bila spodnja postaja žičnice gor na S v Kranjski gori in pol naprej, ampak imam jaz čist druge vizije kot vi. Torej, mislim, da razlog za to, da so se ljudje tako obnašali, kot so se, je bilo predvsem to... Govoriš o projektantih? Da so se... Ne, govorim o naročnikih. Je bilo prvič, da so ti ljudje podzavestno čutili, da marsikdo od njih ni bil dorasel položaju, na katerem je bil. On je prišel iz partizanov in so bili nekateri izvrstni, torej jaz imam s temu, da sem še živ se zahvaliti konkretno enemu človeku, ampak to je daljša zgodba, ki me je dejansko, ko sem bil že čist izčrpan, rekel, fant, zdaj pa ti najprej za en mesec na počitnice, pol bomo pa naprej delali, ne? Ker sem imel blazno zamudo z enim projektom. Sem rekel, ja, kaj pa to, da bančno posojilo, o katerem so govorili na občini, je rekel, če je to stalo čakati do zdaj, bo pa še 5 mesecev. Se je na zimo začeti graditi v Kranjski gori, itak brez veze. No, to je bila zdrava kmečka pamet, ki je pa bila takrat pri marskomu. To se pravi, ampak ta fant je bil po poklicu kovač, kasneje je bil predsednik občine in tako naprej. Skratka, predvsem je pa rad pil, no, ampak bil je pa človek na mestu, lahko rečem. Drug še bolj važen razlog za to, da so se ljudje tako obnašali, kot so se, je bila pa skupna lastnina. Torej, v razliko od tega, kar je danes, ko vsak, ki ti nekaj naroči, prav to je moj denar, jaz čem iz te parcele iztržiti čim več, ni važno na kakšen način in tako naprej. Skratka, takrat so ljudje bili v nekem spoštovanju do tega, če recimo profesor Ravnikar rekel, da morajo biti stvari, ali pa kakšen drug profesor, ali pa tudi če ni bil profesor, sam da je imel nekakšno, da je že mojno legitimacijo na ime. Če on rekel, da med stavbom mora biti toliko in toliko prostora, pa zelenja, pa tako naprej, so preprosto to sprejeli zdravo zagotovo. Ne? No in tretje, kar bi pa rekel, ker je bilo govora o tem, kar si ti, Boštjan, govoril o teh fasadah, ki je Mihalič naredil. Takrat nismo imeli preprosto, nisi mu nič v roke zavzeti. Takrat si moral stvari narisati, ker ni bilo še nobene tovarne, ki bi serijsko delala profile, ki bi lahko šel k Mikselju ali pa ne vem kam, ali pa Soro, tamle gor pa kupil okna. To je bilo treba vse po vrst narisati. No, to so recimo, bi jaz rekel, trije osnovni razlogi, ki so
po mojem precej drugačni, dosti manj romantični. Tako da, kar se pa borit tiče, je bilo pa in boljši in slabši. Torej, če danes gledam nazaj, je bilo z arhitekta pravzaprav boljš, pri čemer pa ne moreš ničesar posploševati. En je bilo lahko izvrsten, drug je bil pa v težkih težavah. Samo toliko, hvala za zdaj. Hvala. Ja, hvala za to razlago. Jaz bi sam poudarila nekaj. Ko govorim o avtonomiji, govorim na podlagi produkcije, ki jo vidim, to je Trg Republike, recimo, izjemna, velik projekt in izjemno dobro izveden. Gotov je to pomenil, kot je povedal kolega Lajovic, hud boj doskrat. Absolutno to ne pomeni, da so vsi delali tako. Ampak tako velikih projektov danes jaz jih ne vidim. To je samo na podlagi materialne produkcije, lahko rečemo, da je bila večja stopnja avtonomije, ne pa na podlagi pričevanja arhitektov. Mi smo hodili čisto na hiter seminar Edvarda Ravnikarja, čisto na začetku, Boštjan, midva so bila skupaj tam in se spomnim, da je rekel, da je bilo zelo zoprno, ker so morali prelepiti maketo, ker je potem general Maček prišel pa je začel premikati stavbe, če ni bilo prelepljen. Ne, vse to se je dogajalo, mislim, se tega zavedamo. No. Malo ja bi temu lahko rekli Modernizem in between. Videla sta z Vladimirjem 2012 dala knjigo s tem na svojem. A bi to neko ravnovesje med avtonomijo pa med ambicijami arhitektov, a bi to lahko v tem aparatu, ki sta ga zgradila v toku te knjige, na nek način opisali? Ali pa a je kakšna povezava med komunistično korporativno konfuzijo Edvina Hitkovta in modernizmom in between? Pa dobro, mislim da primjer ovog nebodera da je možda prenaivna interpretacija onoga što se pokušalo reći sa in between. Doduše, danas kada razmišljamo o tome, možda bismo cijelu stvar postavili i nešto drugačije ili možda na nekoj drugačijoj platformi. No, ono što je nas interesiralo unutar te diskusije o arhitekturi na prostorima bivše Jugoslavije jesu te hibridne situacije koje nisu nikad sasvim čiste, nikad nisu sasvim pravocrtne, pogotovo unutar konteksta geopolitičke podjele, pa i kulturne podjele na istok i zapad u tim godinama. Dakle, Jugoslavija koja je tada zastupala neki treći put, kako u geopolitičkom smislu, tako i u smislu svog unutarnjeg političkog uređenja, jest bila neka situacija, neki kontekst in between. Kaže Tamara kao da je to bilo puno problema, da je postojao neki dosadni mainstream ovoga i tak dalje, što nekako neizbježno. Nemate beskonačno puno talentiranih arhitekata, a ima puno zadataka koji se odvijaju unutar konteksta ubrzane modernizacije. Naravno da svi nemaju mogućnost tog utopijskog mišljenja i sposobnosti da se utopija pretvori u konkretniji objekt. To su neki posebni momenti kada morate imati izuzetno pojedince koji su u stanju napraviti tu tranziciju, taj preokret, taj preobrat do konkretnog artefakta. Neće sistem sam po sebi proizvesti okolnosti da se to samo po sebi dogodi, nego je potreban arhitekt ili arhitektica super sposoban i super talentiran ili talentirana da se to zbilja i dogodi. Opet da se vratimo na taj in between, vjerojatno bismo danas u tu knjigu zbilja trebali uvrstiti više diskusija o svim tim unutarnjim kontradikcijama i napetostima, ali da bismo to učinili, vjerojatno nam treba prvo još nekoliko povijesti jugoslavenskog društva u cjelini na koje bi se onda mogli nekako jasnije nasloniti. U vrijeme kad smo pisali tu knjigu, jugoslavenske studije još nisu bile dovoljno razvijene, danas ih imamo sve više i više i sve više pogleda se odista sakuplja na tom nekom području. Ja bi danas opet možda se vratio na pojedinačne, skoro pa heterotopijske ili izuzetne situacije koje bi teško možda bile moguće negdje drugdje, primjerice u domeni arhitekture turizma i planiranja turizma, koje je bilo strašno značajno za ovu našu regiju, kako u ekonomskom smislu, tako i u smislu urbane transformacije obalne regije, ali isto tako i u smislu onoga što su arhitekti tamo uspjeli napraviti. A to je da se od nečega što je money machine, hotel,
da se to prvo pretvori u arhitektonski eksperiment koji ima neku svoju sposobnost ili priliku za jedan autonomni, formalni ili konceptualni eksperiment, a da onda pri tome taj konceptualni eksperiment jednim specifičnim spletom okolnosti postane i neki oblik društvenog kondenzora, kao što više manje znamo, više manje ti hoteli koji su nicali diljem obale, vrlo brzo su apsorbirani u društvene prakse lokalnih zajednica i postali su kompenzacije za sve ono što je u samim obalnim mjestima nedostajalo. Sad tu imamo tu jednu temeljnu kontradikciju, dakle, lokalci u tim malim mjestima na Dalmatinskoj, Crnogorskoj, nešto manje Slovenskoj obali, odlaze u te restorane, sportske terene i ostalo, zato što im je to omogućeno, niko im to ne priječi. S druge strane, odlaze tamo zbog toga što je sistem investirao sve u hotele, a ne u neke autonomne objekte koji bi bili namijenjeni za sve to ovo. Dakle, imamo u stvari jednu kompenzaciju nedostatka koji je u stvari sistemski, ali sistem istovremeno dozvoljava da se to kompenzira na mjestu gdje to uobičajeno nije moguće. Jer dakle, u tom dosta kompleksnom interplayu između različitih okolnosti silnica javljaju se te uvjetno rečeno nečiste ili in between crossover situacije, koje mi raspoznajemo kao neku specifičnu jugoslavensku kondiciju. Naravno, toga ima i drugdje, ali količina tih neobičnih kontradikcija, a koje su pri tome vrlo uzbudljive, je na ovim prostorima zbilja velik. Zato i ova priča o konfuziji koja se pojavljuje u ovom članku jest interesantna, ali ona puno radikalnija na nekim drugim mjestima koje opet nisu na izložbi elaborirane na takav način da bi bile fundament narativa same izložbe. Zato opet kažem, Petra, opet si u pravu. Ampak do kakšne mere je bila to namera arhitekture, do kakšne mere je bila pa to neka kolateralna posledica te arhitekture? Pa, kombinacija jednoga i drugoga, najkraće rečeno. Tu u razgovorima s arhitektima dolazite do vrlo različitih i zanimljivih informacija. Primjerice, ako govorimo o hotelima, nisu postojali konkretni programi za hotele, što je gotovo pa nevjerojatno, pogotovo ne u prvoj polovici 60-ih, čak i u drugoj polovici 60-ih kada masovni turizam tek kreće. Dakle, arhitekti sami su mogli više manje odrediti odnose između smještajnih kapaciteta i javnih prostora i uvijek su nekako gomilali te javne prostore zagovarajući tu ideju javnog dobra, to znači da hotel se ponaša kao izvjesni javni objekt, iako on to u svojoj osnovnoj definiciji nije i tak dalje. Dakle, opet ta kao sloboda da se barata sa programom i da se od tog programa napravi nešto više od onoga što se instrumentalno traži, da postaje neki onda fundament, neka osnova da ti hoteli, ti arhitektonski artefakti budu potpuno drugačiji nego bilo gdje drugdje na svijetu. To je dosta interesantno. Šta je ono bilo pitanje? Še enkrat bi se obrnil na gospoda Janeza Lajovica za potrditev te presoje. Janez, ti si avtor žal danes izginulega, uničenega, odstranjenega hotela Prisank, ki je na nek način bil na podoben način umeščeno neko ruralno okolje kot nekaj popolnoma novega. Je to res nastajalo tudi z ambicijo zgraditi nek nov center za lokalno okolje? Torej, zdaj, če si s tem začel, namreč nekaj resnice na tem, da ljudje, ne samo v 60-ih, meni je en človek, ki smo mu prej en star hotel malo dogradili, malenkost, potem čez en let naročil, šlo je konkretno za hotel Kanin v Bovcu, naredi meni hotel. Tako, kot če bi mi naročil 5 kupiti eno žemljo v pekarno. In sem jaz precej časa porabil, da sem ga prepričal, da pravzaprav to ni isto, ne, en hotel ali pa žemlja, in da bi bilo fajn, če mi malo pove, malo več, kaj se pravzaprav želi. In sem pol dobil v prvem navratu, recimo v prvem koraku, število postelj, nekih 250 ali koliko. No in pol čez en čas sem rekel, da se moramo usesti in da je treba stvar bolj detaljirati. In dejansko sem jaz naredil program, in ki ga je direktor gladko potrdil in tudi se je naredil od A do Ž, tako je bilo dogovorjeno. Drugo je bilo pa v Prisanku, tam so pa to delali lokalni ljudje najprej. No in tisti, ker sem ga že prej omenil, šlo je točno za hotel Prisank,
Ta človek, ki je bil potem izbran, da je bil v Kranjski Gori na mestu predsednika turistične zveze Zgornje Savske doline, ali kako so že temu rekli. No in on je imel pravzaprav v rokah in platno in škarje in mi je rekel, ko bo gotovo, ko bom jaz to približno skupaj spravil, bomo pa začeli. Tako bi rekel, zelo svobodno je bilo, dočim sam program je bil pa ravno tako pravzaprav prepuščen naši izbiri s tem, da je bila ena številka dana, koliko približno ne bi bilo postelj. Vse ostalo so bile pa uzde, ki smo se jih mi sami nadeli. To je dejstvo. Zdaj, ne, še nekaj bi pa jaz prej povedal, ker ne vem, če sem bil zadost jasen. Namreč mislim, da gre za vprašanje tega, kako smo se takrat lotevali projektiranja. Tisto, kar sem prej pozabil povedati, pa najbrž vsi veste, ampak sam, da se tlele to pribije, ne bom uporabil besede izpostavi, je bilo to, da so seveda na Zahodu že takrat imeli fabrike, ki so delale fasadne sisteme, okna, vse mogoče gradbene elemente. Samo Jugoslavija je bila zaprt ekonomski sistem, nisem mogel si predstavljati, da boš kar za eno stavbo, ki se bo tle naredila, uvozil nekaj iz kjerkoli druge zahodne države. To je ključno. In zaradi tega smo morali in so naši kolegi vsi po vrst razvijali stvari in tam, ker so bila večja podjetja, kot recimo Slovenija projekt, pa je inženir Didek zidal tovarne v 10.000 kvadratnih metrih, ali pa kolega Arnautovič stanovanja v tudi 10.000 primerov, so vse stvari lepo zrisali, imamo še zdaj te risbe, ena k ena, detajle vse, ki so se potlej naredili in če so bili uspešni, so se s časoma malo izboljšali, ampak v principu so se delali na osnovi načrtov, ki smo jih mi zdetaljirali do zadnje pike, ne tako, kot danes, ko greš in katalog in ni govora, da bi on tako naredil, kot bi si ti zamislil. Hvala. No, ker v bistvu bi bilo pa fajn, če bi se danes lahko še tako delalo. In v bistvu je, mislim, če se zdaj vprašaš, kaj, ne vem, kaj lahko arhitekturna praksa danes ima od te arhitekture, pa kaj lahko taka razstava pove arhitekturni praksi. Če ne govorimo samo o zgodovini, kritiki, teoriji, ampak v bistvu kaj lahko praktičnega. Jaz sem v bistvu probal na tak način to tudi gledati in kaj pomeni inovativnost oziroma kaj je inovacija v tej arhitekturi. Kaj je v bistvu inovacija ne samo v tehnološkem detajlu, ampak tudi v bistvu v prostorskem konceptu. In kakšno je okolje, ki je to omogočalo. In če sem prej rekel to orodje, to pomeni tudi, da ta, ki je omogočal to tako imenovano orodje, mogo dovolj biti odprt, da je lahko iz tega nastala avtonomija. Kar je pa danes bistveno težje. Mislim, v bistvu drugače deluješ in recimo v primeru, da bi želel premakniti, vzpostaviti to inovativnost ali pa, če uporabim ta izraz, si upal graditi na veliko, moraš to početi znotraj ali popolnoma drugačnih družbenih ali pa širših ekonomskih okoliščin. In to pomeni, da v bistvu vzpostavljati neko tako čisto linearno relacijo med tem, kaj je bilo takrat in tem, kaj je zdaj, je skoraj da nemogoče. Bi lahko rekel, da danes to inovativnost, pa to več, vedno moraš na nek način podtakniti. Ja, je v bistvu je podtaknjenec, ja. Recimo tudi, če bi gledal, ne vem, upeljava ali pa vključitev umetniških del znotraj arhitekturnega objekta, ki je bila, recimo temu, ne vem, tako rekoč normalno dejanje v 60. in 70.
recimo od velikih hotelov do javnih stavb in to. Danes za to, da vključiš eno umetniško delo, ki ni to, da nekdo prinese na koncu 5 slik noter, ga moraš na način res potakniti. Ne. Če se nadaljujemo spraševati o pomenu razstave v New Yorku, če se malo vrnemo nazaj na razstavo, z nami je tudi Saša Mehtik. Saša, ti si bil na otvoritvi na razstave, sodeloval tako rekoč na otvoritvenem simpoziju, doživel comeback K67 v Momo, novega K67. V čem ti vidiš pomen te razstave za prihodnji razvoj ali pa prihodnjo diskusijo o arhitekturi? Mislil sem se sicer navezati na to, kje smo se učili. Ne. Bilo je večkrat, so bili omenjeni Nordici oziroma Švedi, ne. Dodati bi morali predvsem Fince, pa bi morali dodati Norvežane pa Dance, ki so bili v fokusu našega zanimanja v začetku 60. let. In cela zadeva je začela v 30. letih, ko je Ravnikar šel v Pariz, ko je srečal svoje kolege iz Skandinavije in on je v bistvu postavil zvezo. In potem je bilo vprašanje, ali bo šel on na Švedsko, ali kdo bo šel, in je šel potem Ivanšek in Marta. In kjer sta preživela 5 let, dojela način dela in pa to kulturo, ki je nastala ob koncu 30 let kot politična doktrina socialdemokratske stranke, ki je imela za cilj, da zviša kvaliteto življenja in dela in delovnega okolja, da ga spravi na višji nivo. Iz tega je potem kasneje nastala družba obilja in pa en poseben specifičen odnos do teh osnovnih vprašanj človekovih potreb. In to je en zanimiv aspekt, ki si ga zdaj odprl. Pravzaprav ta arhitektura se ni začela leta 1945, ampak odkot so bili, mogoče Tamara, nam ti lahko tukaj pomagaš, odkot so prišli ti ljudje, ki so prve projekte ustvarili? Ali pa Luka. Kakšne so bile te šole, kakšno je bilo to ozadje? Jaz sem hotel še dodati, ne, da sta oba Ivanška opravljeno veliko poslanstvo, ki je vplivalo potem tudi na izvozno slovensko industrijo, ker sta v začetku 60. let osnovala klub Barva in oblika. V klopi so sedeli takrat mladi arhitekti, kot je bil Janez, kot je bil Savin Sever, Gusja, Mihelič in tako dalje, ki so sedeli skupaj z nekaterimi direktorji tovarn iz tekstilnih tovarn, pohištvenih in tako naprej. Ravnikar je pa nam, študentom, dovolil, da smo sodelovali pravzaprav s svojimi mladimi vzgledi, arhitekti in bi rekel, pivnali pravzaprav to znanje, ki je prihajalo iz nordijskih dežel in je bilo pisano na kožo Slovencev in slovenskih potreb. Ampak kar je pa zanimivo, je pa to, jaz sem pregledal simpozij, ki je bil v Beogradu v novembru mesecu, 3-dnevni, o utopiji, in tam je govoril Dragoljub Bakić
eden od vodilnih arhitektov Energo Investa, in je rekel, in na vprašanje, kje smo se učili, je rekel, na Švedskem, v Skandinaviji. Mi smo prenašali, in to tudi v Beogradu, mi smo prenašali to znanje v Jugoslavijo. In zakaj? Zaradi tega, ker je imela država takrat in politika cilje in je ponavljala samo to, kar so Švedi začeli par 10 let prej, da so skupaj z arhitekti in oblikovalci spreminjali družbo v realnem času. Politika se je zavedala takrat na Švedskem kot v Jugoslaviji, da lahko uresniči in dokaže svoje ideje takoj sedaj. In to, druga stvar, ki sem pa hotel, oziroma ki si rekel, ne, bil sem na otvoritvi, bil sem tam. Jaz sem želel začeti pravzaprav z neko opombo, da je ta razstava razbila ali pa odprla Pandorino skrinjico, iz katere so ušli zli duhovi za nekatere in obračajo pogled na to, kar so delale generacije, ki so uresničevale to vizijo, o kateri je govoril Janez, pa potem naša generacija in naprej. Lahko pa jaz še nekaj, ker ti si nazaj se bom pa še jaz. Jaz bi rekel, da nisem Švedska, pa predvsem Finska pa Danska, ampak je tudi Francija za tisto halo A, jaz mislim, da je pa zaslužna Francija. Kajti Srbi, to je znano bilo, so pa študirali predvsem v Franciji in tam so bili zraven še profesori, ki so pred vojno tam študirali in je v tej hali A je pravzaprav francoska tradicija, če smo čisto natančeni. Evo, sam tako, ne. Hvala. Evo, samo da se onda navežemo na tu francusku tradiciju s kojom se bavio i kolega Bogo i recentno je objavio knjigu o utjecajima, odnosno o vezama slovenskih arhitekata i Corbusiera. Kad se pozivamo znači, na 30-ih su definitivno uzori 20. odnosno Vajmarska republika i ostvarenja tadašnjeg, naravno, uređenja. A kad govorimo o Francuskoj, ono što se meni recentno pojavilo kao jedna zanimljiva misao je da uglavnom upravo arhitekti koji su bili kod Corbusiera su imali mogućnost kritičkog razmišljanja o njemu. Tako i da ta recepcija koja je kod nas dolazila znači i sa sjevera i sa zapada, između ostalog u nekom trenutku naravno i u prvim tim godinama i sa istoka, uvijek je imala jedan kritički naravno odmak i uvijek je imala neku svoju varijaciju naravno iz samoga konteksta u koji se onda naravno preslikavala. Tako smo na izložbi imali Ravnikara, na izložbi smo imali Neidharta. Mislim, to su dvije stvarno autentične, možemo reći, škole. Hrvatska, recimo, iako je imala isto svoje arhitekte koji su bili kod Corbusiera, nema takvu vrstu produkcije, odnosno takvoga nasljeđa, odnosno tako jakih autorskih osobnosti koji su u cijelosti obilježili diskurs, a da su djelovali unutar sustava. Mi imamo Richtera, Richter nije čovjek unutar sustava koji je prikazan na izložbi. Razumijete, on nije pedagog, on nije osoba koja djeluje unutar škole. Bitan je, ne, ali samo govorimo o različitostima koje se onda u tom smislu tu pojavaju. Bernardi, da, ali to je opet onda, kod Bernardija opet govorimo, Bernardi isto bio i u Parizu u nekom trenutku, na nekoj kratkoj stipendiji, ali kod njega opet naglašena naravno ta komponenta veza sa Skandinavijom i te veze su puno brojnije od onih koje mi sad uopće i znamo. Evo, recentno se ispostavilo da je između ostaloga u Danskoj, Nizozemskoj, Skandinaviji bio Zdenko Kolacio. Znači, riječki arhitekt koji je bio glavni urbanistički planer Zagreba je
50. godina radio interijer za riječku neku agenciju, nije agenciju nego brodogradilište, i onda je zapravo honorar dobio tako što je 50. se ukrcao na brod i otišao do sjevera. Tako da, mislim, o tim vezama smo imali osim toga i tu kod vas u vašoj kući prije 2, zahvaljujući Luki isto tako prije 2 godine jedan zanimljiv simpozij. Ono što je bitno kod tih veza i ono što je, mislim, jedno još pitanja koje bi se trebalo možda isto otvoriti je pitanje tog kritičkog diskursa koji je bio izrazito važan u Jugoslaviji. Kritika se smatrala pozitivnom vrijednošću i nečemu što donosi nešto novo, nešto drugačije i nešto bolje. Kritika je danas isto znamo da je poprilično zanemarena i u ovom svjetlu je u biti i dobila negativne konotacije, pa meni bi bilo zapravo možda i zanimljivo na kraju da na neki način, sad sam ja kao preuzela neku ulogu moderatora, Odlično. ali bi me zanimalo kritika same izložbe, da evo mi kao neki participanti i sudionici koji o tome svemu što smo tamo vidjeli znamo jako puno, možda da kažemo što bi možda evo neko od nas napravio drugačije. Da, in ker se bližamo koncu prve runde, Da. bi pravzaprav lahko predal I, mikrofon ali to je bilo publiki. jedno od pitanja, jel, iskustvo rada u MOMI. Ja sam na to pošteđena od odgovora. Vprašanje mogoče iz publike, ne, ali ne, niste Ne, ti si... Iskustvo rada v MOMI. Martina, ti si najviše imala kontakta samo. Dvomim, da sem. Znam, da si pobjegala nekaj. Ampak jaz bom začela, pa me vsi ostali dopolniti. Zato, ker jaz sem se v bistvu tudi pridružila celemu projektu precej kasneje, kot vsi ostali. Tako da jaz ne vem začetne zgodbe, lahko sam povem, kje sem jaz noter vskočila in kako je to izgledalo. Tako da, ampak začelo se je v bistvu zelo lepo. Začelo se je v Splitu na delavnici, kjer smo prikazali gradivo, ki smo ga v tem času uspeli dobiti. Mogoče je fino, da povemo tudi to, da v bistvu eno glavnih vodil pri iskanju gradiva za razstavo je bilo, da iščemo originalno gradivo. Skratka, da ne v bistvu predstavljamo mogoče nekih celotnih zgodb ali pa nekih procesov, ampak je bilo to eno od ključnih ali pa enih zelo pomembnih kriterijev. Da iščete lepe kose. Lepe, točno tako, skratka lepe originalne kose. Tako da in potem, ko smo mi te lepe originalne kose nabrali, smo se dobili v Splitu in te stvari kazali en drugmu in seveda kustosoma. In takrat smo v bistvu videli eno tako zelo lep način dela, skratka takrat smo sodelovali raziskovalci iz vseh bivših jugoslovanskih republik. Za Slovenijo so bila prisotna samo z Luko. Matevž je bil tudi sicer del te slovenske ekipe. No in tam se v bistvu en tak zelo velik optimizem kazal, kjer smo videli, kje lahko sodelujemo, kje se ene stvari prekrivajo, kako v bistvu lahko začnemo z delom naprej. In potem smo delali naprej, ampak teh delavnic dalje več ni bilo, tako da jaz v bistvu vidim na tem področju eno veliko možnost, en velik potencial, ki ga ta razstava pravzaprav ponuja, skratka, da od teh povezav in teh prekrivanj delujemo dalje. Na razstavi smo videli, kaj so dobre stvari, skratka, kje so nam nekatere stvari uspele. Naj še to povem, da zelo velikokrat boste videli tudi na sami razstavi omenjeno to, da smo bili člani tako imenovanega svetovalnega odbora oziroma advisory boarda. Temu, vsaj po tem nadaljevanju več ni bilo tako, skratka mi do ene točke smo zelo sodelovali in potem v bistvu nismo imeli ene jasne vizije, kakšna razstava na koncu bo, tako da je bila ta razstava tudi za nas eno veliko presenečenje. Ali pa vsaj v nekaterih delih veliko presenečenje. No, tako da je v bistvu tudi za nas mogoče ena taka dobra šola, da smo videli, kje smo bili prepričljivi in kje nismo bili prepričljivi, kje smo imeli dovolj močne argumente, kje ne. Tamara, nemoj se ljutiti, ali tema meni nije toliko zanimljiva, kakav je odnos sa momom. Ne raditi s momom, ali... S obzirom koja je naša kritika nas, izložbe. Ne govorim o iskustvu rada s momom, nego što mi
kao ljudi koji smo najviše u temi na neki način, imamo dobar uvid u cijelo područje, što bi možda drugčije napravili ili ne? Mislim, da je tako kot s fuzbalom, vsak, ki bi bil trener reprezentance, bi naredil svojo razstavo na drugačen način. V tem smislu ni, kako bi rekel, jaz sem izredno hvaležen Vladimiru Kuliču in Martinu Štirlju, da sem imel možnost sodelovati v tem projektu. In sem izredno optimističen in mislim, da je ta razstava izredno pomembna in je tudi epohalna za nas. Obstajata dve temi, ki jih moramo mi razviti. Naš odnos do te dediščine, to je ena tema, naš odnos do tega, z političnega, kulturnega, zgodovinskega, bla, 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 vse tem, kar mi razvijamo. In tisto, kar je malo prej rekel Vlada, in sicer, da odnos te razstave do sveta, mislim, nekaj, kar je šlo izven nas, izven protagonistov, ki so gradili v tem času, nas, ki smo delali na tej razstavi, nas, ki tukaj razmišljamo. Ne? In več ali manj z vsako stvarjo in z arhitekturo, s knjigo, z karkoli mi naredimo, zmeraj nekaj, kar ti želiš narediti in potem je nekaj, kar lahko rečemo postane intertekstualno, pride v en flow svetovni, vsak s svojim zanimanjem bo prevzel to stvar in nimamo nobene kontrole nad tem, v dobrem in slabem. Jaz nimam, tako da ta aspekt mogoče, ta drugi me v bistvu sploh ne zanima. Mislim, oziroma me zanima v neki projekciji nekaterih let, v kateri bomo lahko zares ocenili, koliko je ta razstava pomembna oziroma koliko je, kakšno diskusijo je povzročila v nekem mednarodni situaciji. Mislim, da mi moramo naše probleme oziroma naše konflikte oziroma naše kontradikcije, idiosinkrazije, ne vem, če se to reče na slovenščini, rešiti sami sabo, znotraj naših problematičnih družbah in tako naprej. In ostalo življenje te arhitekture je, kot vidimo, mislim, kar je dobro, bo zelo dolgo, ker zdaj zares vsi hodijo gledati spomenike, vsi hodijo gledati arhitekture, kiosk od Saše Meltika je superstar, tako da je to, mislim, da je hvala razstavi. Še kdo kakšno zaključno misel? Jaz bi samo še en dodatek. Mislim, da to področje, oziroma sektor, ki je bil odprt everyday life, vsakodnevno življenje, ki je dokazovalo, da je Jugoslavija bila potrošniška družba. V tem izboru, ki je perfekten, manjka moped. Tomosov moped z vso svojo simboliko, svojo inovativnostjo, potem veliko serijskostjo in dizajnom. In posledica tega mopeda je svoboda. Svoboda, ki jo je imel lastnik, da se je lahko premikal svobodno iz točke A do točke B. Brez prisile partije, bi človek rekel. In jaz se spominjam razgovora z Petrom Nibonom, ki je bil Londončan, mož François Joulon, direktor CCI-ja v Parizu, ko smo sedeli v gostilni Katrca in je rekel, dajte Rusom avto in se bo komunizem sesul v enem letu. In to je tisto, kar je slovensko in jugoslovansko družbo humaniziralo in osvobodilo pritiskov, političnih pritiskom politike. Lahko še jaz nekaj dodam. Namreč jaz zdaj tole poslušam diskusijo, moram reči, da tako hitro govorite, pa pravzaprav razumem vse vaše jezike, ampak vas kljub vsemu nisem mogel slediti do konca, vidva zlasti. No, ni važno, ampak tisto, kar sem pa hotel reči, je pa to, zdaj se vi sprašujete, kakšen vtis bo naredila ta razstava na tujce oziroma nadaljevanje raziskovanja, ne?
Jaz mislim, da je koristno to narediti, predvsem zbirati material, ker ta se zelo, zelo hitro, vem pri sebi, pri svojim lastnim, oziroma z našim materialom, kako ga je težko pravzaprav obdržati in kakšne blazne količine so to. Zato recimo zdaj, ko smo na različnih terenih, mi smo Slovenija, pa je Hrvaška, pa je zdaj ena je na tej strani, ena meja pa na drugi strani, kaj šele Srbija in tako naprej. Zaenkrat, če nismo v Evropi, upajmo, da bomo le skupaj prišli. Ne? Ampak ne glede na to, bi pa jaz želel, da bi vi tudi razpravljali, ali pa mi vsi skupaj o tem, kaj narediti, da bomo pa to razstavo propagirali tudi doma in da bi poskušali zboljšati delovne razmere v vseh naših republikah bivših ali pa v zdajšnjih državah, ker mislim, da se ne moramo ravno zelo pohvaliti s tem, da bi bile idealne. Že v Sloveniji ne, kaj šele v kakšni drugi republiki, da ne govorimo o Bosni in Hercegovini. Hvala. Boštjan, si želel še ti nekaj dodati za konec? Mogoče samo to, kakšna je v bistvu bila ta razstava. Ta razstava je zelo moma razstava. To pomeni, da je, mislim, meni se zdelo, da recimo, če si pogledal način predstavitve južnoameriške arhitekture pred par leti v MOMI in te jugoslovanske ali pa celo španske pred leti, je na zelo podoben, zelo soliden, mislim, solid, tak, predstavitveni, lep način bilo to prikazano. Kaj je, vprašanje je, koliko vprašanj je v bistvu ta postavitev te razstave res odprla. In verjetno to sploh ni bil namen. Ni bil namen, da zdaj odpreš vprašanje. Ta razstava ni provokativna razstava, ta razstava ni popolnoma ni inovativna razstava. Ta razstava je v bistvu tista, ki postavi to jugoslovansko arhitekturo na nek način novo ali na novo odkrito mesto v zgodovini moderne arhitekture. Tako da zanimivo je bilo zdaj naprej in narediti razstavo, ki bi bila provokativna in sveža. Pomembno je, da je odprla vprašanja predvsem tudi za nas. In verjetno bomo še kar nekaj časa poskušali odgovarjati na ta vprašanja. Danes nismo mogli na vsa. Jaz se zahvaljujem vsem gostom v tem omizju in seveda tudi vam v publiki in vabim zdaj vse na 15-minutno kavo, potem pa nadaljujemo z drugim omizjem.